Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli na još jedan tutorial do Vucko iz channela. Evo danas ću vam pokazati kako vratiti ovaj izgled YouTube profila na stari. Dobili ste ovaj novi profil, živcira vas. Evo sad ću vam pokazati kako ga vratiti na staro. Ja isto prakticiram taj stari jer mi ljepše izgleda. Evo jednostavno otiđite na youtube.com // i upišite one channel. Evo ga, i sad se tu spustite dolje do kraja. You're already using the new channel's design, but can switch back to the previous design if you do like. Evo stisnite znači switch back. Evo kao što vidite, ovo je naš izgled kojeg mi želimo. Ja još nisam partner pa nemam tu posebnu pozadinu, ali nadam se da će biti. Evo hvala što ste gledali ovaj tutorial, doviđenja.